Señor avisa, mi tin un propósito cubo, mi tahura kulo mi liberabo, mi tahura kung mi tagana bo enemigo ng jelewe kunang lopidibo e suplicabo ora cosbay malu panang, ora nang tadeng perta. Parte semana 2 com Jesus. Nossa participan con Salmo 59, versículo 2, 3, 8, 9 y 17. Librami di hasidonan di maldad, salvami for di man di asesinonan. Mira, nam ta sconde pa atacami, nam ta contra mi turnan forza bruto. Sin kuma peca, sin crimen, Señor. Ma abo, Señor, taharinan, tahasin mofa de tur e pagano nan. Mi fortaleza, mi que fija, ribabo, sí, mi tin Dios pa mi forte. Mi fortaleza, lo mi canta pabo, Dios ta mi forte fuerte e ta mi Dios bondadoso.